nongeye kuguha ikaze kuri uyu wa mbere ku itariki ya 5 Gicurasi 2025. Reka mbifurize kugira intangiriro nziza z'icyumweru kuri mwese mukomeje kubana natwe. Reka nkubwire kujya munsi iyo video ugakora kuri subscribe kanakanda kunzogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wabona amakuru yacu mu buryo bugezweho gatanu kuri gatanu. Tujye kwerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndakubwira byinshi bitandukanye ku birebana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongeye gukozanyaho n'umutwe wa M23 mu gihe kandi arashize iminsi hatangajwe ko impande zombi ziri mu bwumvikane ndetse n'ibiganiro ibyaje gutuma rero hanashyirwaho uburyo bwo guhagarika imirwano ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Imirwano rero yabereye hehe, ndaza kukubwira byinshi bitandukanye ku birebana n'iyi mirwano mu gihe kandi icyiciro cya kabiri cy'ingabo za SAMIDRC cyatashye kinyuze mu gihugu cy'u Rwanda ku mugoroba wo kuri iki cyumweru, nk'uko amakuru yakomeje kugenda agaragazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye akomeje kugenda abigaruka. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amakuru aravuga ko ingabo z'iki gihugu mu cyumweru gishize rero zahanganye n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu gace rero ka Runyasenge kari muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano kandi yabaye ku itariki ya 2 Gicurasi 2025 yarangiye abarwanyi ba M23 bafashe aka gace. Abaturage benshi rero bari bahunze berekeza mu gace ka Kasindi ku mpaka rero wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda. Umuturage rero wabonye ibyaya makuru yagize ati rero abantu bahunze Runyasenge biragoye kumenya rero umubare w'abapfuye, cyane ko rero aka gace kafashwe n'inyeshyamba za M23. Mu gitondo kandi cyo ku itariki ya 4 Gicurasi ndi ku munsi w'ejo byemejwe ko abarwanyi ba M23 bambuye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi gace ka Katundu ndetse rero no muri Musenda muri Rubero, nk'uko ayo makuru itangaza. Ntacyo rero M23 iratangaza ku birebana n'iyi mirwano, gusa kenshi yagiye isobanura ko mbere y'uko ufata duce two mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iba yashotowe n'ingabo z'iki gihugu cyangwa se ikabikora mu rwego rwo guhagarika rero ubugizi bwa nabi bukorerwa aba civil. Umuvugizi kandi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba ari ingabo zikorera mu majyaruguru y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru witwa Colonel Makakakuzayi ku itariki ya 4 Gicurasi yashinje rero abarwanyi ba M23 kurenga ku gahenge kari karashyizweho, yongeraho ko rero ingabo za leta zifite uburenganzira bwo gusubiza, nubwo kandi impande zombi zikomeje imirwano. Ubwo rero abazihagarariye bari muri Qatar ku itariki ya 23 mu kwezi gushize bagiranye amasezerano y'agahenge kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze mu mwuka mwiza ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ni mu gihe kandi muri iki gihe impande zombi zivugwaho rero gukomeza ibirindiro byazo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo, byaba rero mu buryo bw'abasirikare ndetse no mu buryo bw'ibikoresho nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. M23 rero ikaba yamaze kwigarura aka gace ko muri teritwari rero ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nyuma rero yo gukubita ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bahanganiye rero mu gace ka Runyasenge, nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Twerekeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi kuva ku mugoroba wo kuri iki cyumweru mu mujyi wa Goma werekeza mu gihugu cy'u Rwanda, ingabo z'umuryango w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC zari zimaze igihe kirenga rero umwaka mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatashye zinyuze mu gihugu cy'u Rwanda zikabanza kandi kwikusanyiriza muri Tanzania, aho rero zizava zijya mu bihugu zaturutsemo ku birebana n'izi ngabo za SADC. Icyiciro cya mbere rero cyavuye mu burasirazuba bwa RDC ku itariki ya 29 Mata 2025 cyakigizwe kandi n'imodoka zigera kuri 13 zirimo ibikoresho bya gisirikare ndetse n'abasirikare 57 bari babiherekeje. Aba bagiye rero ari nk'abagomba gutegura igice bagenzi babo rero bazasangamo bakitegura gutaha iwabo. Icyiciro cya kabiri rero cy'aba basirikare ba SADC cyagurutse i Rubavu ku mupaka w'u Rwanda na RDC ku mugoroba wo kuri wa 4 Gicurasi 2025, kigizwe kandi n'imodoka zirimo rero izitwaye ibikoresho ndetse n'izitwaye abasirikare. Kuri inshuro kandi ikinyamakuru igihe dukesha amakuru cyabonye imodoka zibarirwa kuri 34 ziganjemo izitwaye ibikoresho bya gisirikare kuruta iziyaba rero zitwaye ingabo. Ugusikamyo kandi ya mbere itwaye ibikoresho bya gisirikare by'ingabo za SADC yageze kuri Mahoko rero ahagana saa 1:20 z'ijoro. Nihahise rero hamenyekana umubare w'abasirikare baherekeje ibikoresho. Mu kiganiro kandi n'abanyamakuru cyo ku itariki ya 4 Gicurasi 2025 umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo General Rudzani Mapfwanya yavuze ko rero ingabo za
mu DRC zavuye muri RDC mu ciciro cya mbere zageze muri Tanzania. Agira ati rero ubu abamaze kugera mu gace ingabo zose zibarizwamo bategurira abandi ngo nabo rero babone uko ubazi. Ingabo zose kandi zizava muri RDC zikaba zigomba kunyura mu nzira y'ubutaka mu gihugu cy'u Rwanda zijya muri Tanzania. Mbere kandi SADC yatekerezaga ko rero urugendo ruva ku mupaka mu Rwanda rujya ahari ikigo bose bazahurizwamo rero rwaba ari rurerure, ariko ngo basanze mu munsi umwe rero baba bageze. General kandi Mapwanya yashimangiye ko gahunda yo kuvana ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izarangirana na Gicurasi 2025. Yavuze ko rero banyuzugwe cyane n'uburyo ingabo za SADC zitwaye mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa rero hari abavuga ko izi ngabo zivanyeyo igisebo ku rugamba, kuko rero zari zimaze hafi amezi agera kuri 4 mu bigo bicungirwamo umutekano n'umutwe wa M23 bagombaga kurwanya. Abasirikare kandi bose nibagera muri Tanzania hazakurikiraho kubohereza mu bihugu bya Afurika y'Epfo. Rero yavuze ko abayo bazatwarwa n'indege mu gihe intwaro zizava rero muri Tanzania zinyuze mu nzira y'amazi. Muri Tanzania kandi bo bazahita berekeza mu bigo bya gisirikare babarizwagamo, mu gihe kandi abo muri Malawi izahitamo rero uburyo ishobora gutwara abasirikare bayo, nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Ni kamyo rero nyinshi cyane ubona zitwaye intwaro nyinshi cyane rero ku munsi wa mbere byari byatunguye abantu benshi cyane bitewe n'uburyo izi modoka zagaragaraga. Ubonaga ko ari imodoka nyinshi cyane kandi ubona zihetse intwaro nyinshi. Ubona rero izi modoka zitwara amakontineri zisa naho ziremerewe cyane bitewe n'uburemere bw'ibyo zari zitwaye. Ni mu gihe kandi andi makuru avuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda rutifuza ko Ububiligi bwakwinjira mu biganiro biruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera imyitwarire iki gihugu cyakomeje kugenda kigaragaza. Ibiganiro kandi bigamije gushakira umuti cyose umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashize iminsi mike bitangiye gushyirwamo imbaraga cyane, ndetse ko byinjiyemo ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari, Ubufaransa n'ibindi. Mu gihe kandi ibi biganiro biri kuba, Ububiligi buherutse kugaragaza ko bwifuza kubigiramo uruhare, ariko hari imbogamizi bw'uko rero u Rwanda rwaciye umubano n'igihugu cy'Ububiligi. Ubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost yageraga uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasobanuye ko kugira ngo rero igihugu cye kibe umuhuza biba bisaba ko cyemerwa n'impande zose zifitanye amakimbirane, ariko ngo rero siko Ububiligi cyangwa se siko biri ku ruhande rw'igihugu cy'Ububiligi. Yagaragaje ko icyemezo u Rwanda rwafashe muri Werurwe uyu mwaka cyo guhagarika umubano warwo n'Ububiligi ubwo bwabushinjaga kubogamira kuri RDC bugamije kwegereza ndetse no kwenyegeza aya makimbirane, aricyo cyabaye imbogamizi. Mu kiganiro kandi na RBA, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko Ububiligi budakwiye guhera cyangwa se budakwiye guhirahira bwinjira muri ibi biganiro kubera imyitwarire yabwo. Agira ati kuba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi aza mu karere mu bindi bihugu n'uburenganzira bwe, ariko rero ibyo yakorana nabo byose ntabwo bireba u Rwanda kandi nta nubwo binareba n'ibi biganiro turimo, kuko numvise rero bashaka kugira uruhare muri ibi biganiro. Nta ruhare bagomba kugira muri ibi biganiro turimo, kubera ko rero bagaragaje ko badashobora kwizerwa mu kutagira uruhande babugamiye, kuko rero bagaragaje ko babugamiye ku ruhande rwa Kinshasa. Minisitiri kandi Nduhungirehe yakomeje avuga ko abibwira ko rero Ububiligi ari igihugu gifite ijambo mu karere kandi gikwiye kugira uruhare mu bihakorerwa bibeshya. Agira ati rero Ububiligi nta jambo bugifite mu karere, kuko Ububiligi ni igihugu cyakoranije ibihugu bigera kuri 3 byo muri aka karere, RDC, u Rwanda n'u Burundi. Ngira ngo rero no muri Minisiteri yabo y'Ububanyi n'Amahanga bari bafite ishami rinini rishinzwe aka karere kurusha ibindi bihugu by'i Burayi. Yavuze ko rero aho kugira ngo Ububiligi bukoreshe neza umwanya bwari bufite mu karere bwawangije. Agira ati rero aho kugira ngo bakoreshe uwo mwanya neza mu kureba ukuntu hagarara cyangwa se hagaragara amahoro muri aka karere, bakoresheje uwo mwanya wabo nabi mu gushyigikira leta ya Kongo mu gushaka gukangurira amahanga yose ngafatire u Rwanda ibihano. Nibyo byatumye kandi duhagarika umubano n'Ububiligi, hanyuma kandi bikaba byumvikana ko leta y'Ububiligi nta jambo igifite mu karere. Ntabwo rero ushobora kugira ijambo mu karere waracanye umubano na kimwe mu bihugu byo muri ako karere aricyo u Rwanda. Ibyo birumvikana. Muri rwo kandi 2025 ubwo u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gucana umubano n'Ububiligi, bonategeka abadiplomate b'iki gihugu kuva ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Impamvu kandi icyo cyemezo ngo nuko hari yashize igihe rero kinini Ububiligi busaba amahanga n'imiryango mpuzamahanga gufatira ibihano uburushinja gufasha rero umutwe twaje intwaro wa M23 ukorera
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwarabihakanye kandi rwamagana iyo myitwarire y'Ububiligi, igihugu cyagize uruhare kandi rukomeye mu mateka mabi yabaye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari kuva mu bihe by'urukoronije hamwe rero ndetse na RDC ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Minisitiri kandi w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungire yavuze ko rero kugeza kuri ubu ngubu nta biganiro bihari rero bigamije kuzahura umubano hagati y'u Rwanda n'Ububiligi, ndetse ashimangira ko rero icyo gihe kitaragera nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho ku birebana na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, agaragaza byinshi bitandukanye birimo rero umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ububiligi, ariko by'umwihariko akagaragaza ko rero Ububiligi nta jambo na rito rero bugifite hano mu karere, bitewe n'uko rwagiye rero cyangwa se bitewe n'uko Ububiligi bwagiye bwitwara mu kibazo cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi bitandukanye rero bameje kugenda bigarukaho. Ndabashimiye cyane, reka mbifurize gukomeza kugira umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe. Amakuru yacu nakagaruka mu nkuru ziraza kuba zigezweho mu masaha ari imbere. Ibihe byiza.